Mwiriwe neza nanone shuti wanywanyi ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabahaye ikaze mwese abatwumviriza muri hano by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi turabahaye ikaze ngakuri no mbonesha kuri yacu ana yanya Burundi News TV mbonesha kuri Nyarugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta aragaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turi muri ano masaha ya saa sita by'umwihariko turi kuwa mbere ku igenekerezo y'indwi ukwezi n'ukw'icumi umwaka wa 2024 mwese turabahaye ikaze nimba ari ubwa mbere ushise ngaha rero byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu. Igihugu cy'u Burundi cyongeye gushinzwa kugira uruhare mu gutuma by'umwihariko ibiganiro biriko birahuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biriko biragenda nabi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe kandi by'umwihariko batajya umunwa mu kugaragaza ko no kuba Tshisekedi yarafashe ingingo yo kwihuta gataha ibiganiro bitarangiye by'umwihariko ari bimwe mu byaturutse mu gihugu cy'u Burundi mu gihe by'umwihariko bivuga ko hari hafiswe amakuru yuko Tshisekedi agomba guhatirwa kwemera kuganira n'umari wa M23 ndetse no kwemera gusonya umuhari wa FDLR mu gihe Burundi butifuza yuko by'umwihariko ibyo byose byo kumvikanwaho mu gihe Burundi bukomeza kugenda burasigasira ibigendanye n'inyungu zabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru y'ubutaka bavuga ko abasoda benshi bariko baratozwa nga mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko ari bamwe mu basoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko bagomba kuzorungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta ariko aravuga arava mu begereye by'umwihariko inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko Burundi butifuza kuba bwotakaza amahera bugenda burasarura mu ngwano ziriko zirabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kandi hakomeje kugenda avuga ko hongeyeho imisi ishika ku ndwi imwe ku bantu basanzwe bafise igendeshwa by'umwihariko zinywa ibitoro cyangwa se ibindi bikoresho bisanzwe biranywa igitoro aho hashyizweho ubuhinga bwa none kugira ngo abashe kuba hocuruzwa igitoro ndetse kinishyurwe hakoreshejwe ubuhinga bwa none ndetse n'abasanzwe baragenzura ibikorwa byo kugura no kugurisha igitoro babashe kuba barabigenzurira ku buhinga bwa none abariko barafise izo gendeshwa rero by'umwihariko zisanzwe ziranywa ibitoro nyene nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi haba essence cyangwa mazutu bakari ko barasabwa by'umwihariko kuba kugeza ubu ngubu kuba botangura kwiyandikisha. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero by'umwihariko mu nyuma y'uko imaze imisi ihanganye n'ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'amahoro n'ituze ndetse by'umwihariko bigendanye n'umutekano mu mazi aho bwato herutse guhitana abatari bakeya. Ubu ngubu leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikaba yaje kugenda iratangaza abagomba kuzozira cyangwa se kuzaryozwa ibigendanye na bira bibazo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe Vice Perezida wa Kenya akomeje kugenda aratakambira by'umwihariko Dr William Ruto Samuel aho by'umwihariko bivuga ko uyu mugabo ashobora kwirukanwa ku mirimo yiwe nk'uko bikomeza kugenda biragaragara nyuma y'umwuka mubi utameze neza akomeje kugenda bibonekeza aho yaje kugenda arasaba imbabazi Dr William Ruto Samuel asanzwe arongoye iki gihugu ca Kenya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Ni mu gihe mu mezi aheze n'ubundi uyu William Ruto nawe yariko arotswe igitutu n'inzego z'umutekano ariko gusika ubu ngubu n'urubyiruko rukaba rwaramwatatse bikaba bisa naho byacogowe ariko kandi bikaba byongeye kubyuka aho uyu mugabo ngo ni Vice Perezida bakomeje kugenda baramushinza amakosa menshi. Turabaha ikaze rero mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye reka tubifurize ibihe byiza tubifurize amahoro y'Imana cyane aho muherereye hose. Abatwumviriza kandi by'umwihariko muherereye nga ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini turabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu bindi bice haba mu bihugu byano mu burasirazuba mu burengero bwa Afrika umanuko bwa Afrika ndetse n'ahandi turabahaye ikaze. Abari imbere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye
turabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese reka tubifurize kumererwa neza, tunabahe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu muri rusange. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda ko handitse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda turabashikiriza. Amakuru reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Biravuga ko igihugu c'u Burundi by'umwihariko kiriko kirakora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro bike birahuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bibashe by'umwihariko kuba bizokomeza kugenda nabi. Biravuga ko u Burundi buriko burakora ibyo bara by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo bashe kubusigasira uburyo bwo kugira ngo bakomeze kugenda by'umwihariko barasarura canke barafata amahera basanzwe barakura mu ngwano ziko zirabera ku butaka bwa Kongo. Biravuga ko u Burundi bukomeje kugenda burungukira muri zino ngwano by'umwihariko mu gihe guhera umwaka uheze aribwo bwatanguye kurungika abasoda ndetse gushika ubu ngubu akaba ariko harategurwa abandi bashobora kuzarungikwa muri Kongo. Haramaze iminsi aravuga ko bwana Evariste Ndayishimiye yoba ashaka kongera umubare w'abasoda by'umwihariko bakaba bagomba kuba boshika ku bihumbi bishika kuri 2 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canga aradushikira muri uno mwanya. Bamwe mu begereye abategetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi cyane cyane begereye General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko u Burundi buriko burakora iyo bwabaga ndetse bukanizeza bukanagaragaza neza yuko by'umwihariko nibwemera gusenya umari wa FDLR by'umwihariko buzohura n'akaga gakomakomeye cyane, ariko kandi bakaba bakomeza kugenda barasezeranya Kongo ko bagomba kuyifasha mu guhangana n'umari wa M23 kandi FDLR nayo igakomeza kugenda irabarizwa ku butaka bwa Kongo. Ibi byose rero ngo nibyo bishobora kuzobafasha mu kugera ku mugambi wabo mwiza bafashijwemo ni FDLR, ngo ariko nibaramuka biyemeje kuyisenya bizobabera bibi cyane. Ni mu gihe n'ubundi biganiro biriko biraba canga se naho biri kugenda biravugirwa hose bariko barasaba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwiyemeza by'umwihariko bagahangana ndetse by'umwihariko bagashira iherezo ku bigendanye n'uyu mwari wa FDLR. No Burundi bwamaze kugaragaza ko buriko burakorana bwe mu buryo bweruye na FDLR ndetse na FRN, imwe mu mihari isanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibikomeje kugenda birakurura amatati hagati y'ibihugu byombi, aho by'umwihariko u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko rutazihanganira uri wese azagerageza kuba yohungabanya umutekano w'abanyagihugu canga se umutekano w'u Rwanda muri rusange. U Rwanda ni kenshi rwavuze ko by'umwihariko rushobora ata muntu n'umwe ruzigera ruraka uburenganzira cyangwa se uruhushya rwo gucunga umutekano. Ni mu gihe abasesenguzi bavuga ko by'umwihariko mu gihe u Burundi ndetse na Kongo bakomeza kugenda bifatanya ndetse bagafatanya na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 by'umwihariko bizatuma u Rwanda rufata ingingo yo kwinjira muri kimwe muri ibyo bihugu cyangwa se muri ibyo bihugu mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo kwigwanaho ndetse banacungere umutekano wabyo warwo. Ni mu gihe by'umwihariko amakuru avuga ko haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande by'umwihariko rwa Kongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakomeje kugenda barayibonekeza aho bari mu mugambi karundura wo kugerageza guhangana ndetse no gutegura ibishobora kuzibasira igihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe kandi mu makuru yaheze naje kugenda ndababwira by'umwihariko byinshi bitandukanye ku ruzinduko rwa nyiniteka by'umwihariko asanzwe arongoye CNDD-FDD, ariko kandi amakuru akaba akomeza kugenda aradusumira ariko Reverien Ndikuriyo by'umwihariko yaje kugenda aratanga ubutumwa ku mbonerakure ndetse anasaba yuko bagomba kuba maso ku bigendanye n'umupaka, aho Burundi nabwo busanzwe buzi neza ko by'umwihariko bushobora kuzogabwaho igitero cyangwa se bashobora kuzahura n'akaga gakomakomeye cyane. Gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko ari akamaramaza ndetse ari n'ishano ari n'ibibazo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda biribonekeza cyangwa se bikomeza kugenda biradusumira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kandi hariko haravugwa ko hatanguye by'umwihariko umukaba ukomeye cyane ndetse by'umwihariko hakaba hongeweho n'imisi. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko igendeshwa zose zibarizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi zategetswe kwiyandikisha cyangwa kwibaruza mu buhinga bwa none kugira ngo babashe kuba barajya kwishura igitoro barakoresheje ubuhinga bwa none, ndetse ubuhinga bukaba bwaratanguye kugenda barakoreshwa n'abadandaza b'igitoro ku ma station ndetse by'umwihariko no ku basanzwe barakurikiranira ibigendanye n'idandazwa ry'ivyo gitoro. Ibi byose biriko birakorwa mu rwego rwo kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo here kuzagira umuntu nari n'umwe rero by'umwihariko ashobora kuba yozongera kunyuruza
ibigendanye n'igitoro nga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe igitoro cyari cyarabuze ariko by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye kikaba cyaratanguye kugenda kiraboneka, ariko ufise igendesha yose itabaruye cyangwa se itari muri ubwo buhinga birashoboka ko atari kwiye kuba yozoronka igitoro. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda aradushumira aravuga ko inzego z'umutekano ndetse n'imbonerakure zatanguye kugenda zirahabwa amabwiriza yuko umuntu uwo ari we wese by'umwihariko azajya aragaragara yuko by'umwihariko adafise icyo cyangombwa cyangwa se atishyize muri ubwo buhinga ashobora kuzojya arahura n'akaga gakomakomeye cyane. Ni mu gihe bivuga ko rero hagiye gutanguza uburyo bugiye butandukanye, cyane cyane uburyo bugendanye no kuba umuntu azajya arakwa ibyangombwa byiwe kugira ngo abashe kuba hamenyekana nimba ari muri ibyo bikorwa koko. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko mu nyuma y'uko habaye isanganya y'ubwato, amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira ndetse aranadushikira nuko hatanguye kugenda harabagaragara abashobora kuzobazwa iyo sanganya kuko riko biragaragara mu ruzinduko by'umwihariko mu ruzinduko ahabereye impanuka y'ubwato iherutse by'umwihariko koreka abantu barenga 30, abandi bakekerwa by'umwihariko mu magana bakaba barakibura. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaravuze ko abagomba kubazwa impanuka, yavuze ko by'umwihariko yavuze abagomba kubazwa iyi sanganya kandi yizeza ko abantu bakibura bagomba kuboneka byanze bikunze. Minisitiri by'umwihariko Shabani Luko rero yarageze igoma by'umwihariko ku cyumweru ku munsi w'ejo ajya ku cyambu cyegereye ahabereye isanganya y'ubwato. Ubu ngubu kandi biramaze kwemezwa ko yishe abantu bashika kuri 34, habonetse by'umwihariko 80 barokotse ari bazima. Shabani woherejwe mu izina rya guverinoma yaravuze ko leta ishaka kumenya uko byagenze ndetse n'icyateye hamwe rero ndetse no kumenya neza abateye aka kaga by'umwihariko kibonekeje. Kugeza ubu ngubu rero abantu babarirwa mu magana baracyaburiye mu kiyaga ca Kivu mu nyuma y'impanuka y'ubwato ya bwa MV cyangwa MV Melody yarabaye mu gatondo ko kuwa kane uheze. Bivuga ko abantu bagera ku 500 bari bateze ubu bwato bwari buvuye Iminova butwaye abantu n'ibintu berekeza mu mujyi wa Goma. Abategetsi bavuga ko itsinda rihuriweho rero n'ingabo zirwanira mu mazi za Sadeke ryabashije kubona buriya bwato muri metero 200 hasi mu kiyaga cya Kivu nk'uko biriko biratangazwa cyangwa se nk'uko biriko biribonekeza. Minisitiri by'umwihariko minisitiri akaba akomeza kugenda arashimanya ndetse anavuga ko inzego z'umutekano zikomeje ibikorwa byo gushakisha abagizweho ingaruka ndetse n'abapfuye, ariko by'umwihariko hakaba hagomba kugira ababazwa iriya sanganya. Ariko icyambu rero hafi yaho iyi sanganya yabereye, Minisitiri Shabani yarabwiye abari bahari barimo rero ababuze ababo ati intego ya mbere no gushaka imibiri y'abari muri buriya bwato bwarohamye, akazi ntikarakorwa kuko n'ubundi turi gushaka ubushobozi. Yaragize ati tugiye gukora inama y'umutekano tumenye ibikenewe byose ndetse kugira ngo imibiri ibashe kuba yoshakishwa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Minisitiri Shabani yarasomye imyanzuro y'inama yamuhuje n'abategetsi b'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu ya Ruguru, irimo ko bategetse by'umwihariko guverineri wa Kivu y'Epfo aho buriya bwato bwahagurukiye muri teritwari ya Karehe gufatira ibihano by'imyifatire y'abagize uruhare muri iriya mpanuka. Abo Shabani yavuze ko ari ishami rijejwe ubwikorezi, polisi yo ku kiyaga hamwe n'ibiro bijejwe abinjira n'abasohoka mu ishami ryo mu mazi. Yavuze ko abategetsi b'intara zombi rero basabwe gushira mu bikorwa rero bakomeje itegeko ryo kwambara jirenti zirinda rero kurohama abantu bose batega rero amato muri kiriya kiyaga ndetse no kugenzura amato mbere y'uko abasha kuba yohaguruka. Yaravuze kandi ko bategetse by'umwihariko abashinjacyaha barahita muri izi ntara gukurikirana mu mategeko abashinzwa uruhare muri iriya mpanuka ko bagizwe ibyo bakozwe. Mu gihe imibiri myinshi rero bikeka ko ikiri hasi mu kiyaga, Minisitiri Shabani yaravuze ko leta yatanze uburenganzira
ko rero imibiri yabonetse ishyingurwa n'imiryango y'ababo. Yarijeje kandi ko leta izokomeza gufasha mu gushakisha abakiri muri ariya mazi bataraboneka hamwe no kwishyura ubuvuzi ku barokotse iriya mpanuka bakiri mu bitaro nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ibi bivuga ko by'umwihariko Tshisekedi nawe yagombaga by'umwihariko kuba by'umwihariko yo kwinjira muri icyo gice, ariko kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda aragaragara cyangwa se akomeza kugenda aradusumira, bikaba byaraje kugenda by'umwihariko biribonekeza ndetse biranagaragaza neza ko bwana Tshisekedi atari ahari. Impanuka nk'izi ngizi ntabwo ari nshya mu kiyaga cya Kivu, by'umwihariko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho amato kenshi atwara abantu barenze ubushobozi bwayo kandi batambaye G20 zifasha rero abantu kutarohama igihe habaye isanganya. Dusubira inyuma ho gatoya, mu mwaka wa 2019 impanuka y'ubwato muri Kivu by'umwihariko hafi y'Ikarehe yarahitanye abantu baharurwa mu 150. Mu nyuma y'iyo mpanuka kandi Perezida Tshisekedi wari umaze igihe gito riratorewe manda ya mbere yarasuye aka gace. Ni bwana Tshisekedi yinubiye ko rero abantu batikiye kuko rero by'umwihariko bari mu bwato ari benshi kandi batambaye G20 zituma abantu batarohama, aho yaratanze G20 zishika ku 1000 z'abagenzi mu mato muri Kivu, anasaba amato yose by'umwihariko gushaka by'umwihariko utwenda dushobora kurokora ubuzima bw'abantu nk'uko biriko biratangazwa. Icyo gihe Tshisekedi yaragize ati, ndongera gusaba abategetsi ba hano ndetse no kuva ubu ngubu nta bwato bugomba guhaguruka abantu baburimo rero batambaye G20 z'ubutabazi. Imyaka 5 nyuma rero y'aya majambo ibara ryongeye kugwa, abantu by'umwihariko buzuriranye mu bwato batambaye G20 zirengera ubuzima bwabo ndetse harimo abana n'abagore, urubyiruko bakaba bongeye gutikira. Ibiro bya Perezida Tshisekedi kandi byarasohoye itangazo rivuga ko byihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Jules Mutamba rero uwo muri societe civile muri Kivu ya ruguru yarabwiye abamenyesha makuru ko bibabaje kuba rero abategetsi batigira ku mateka. Ibingibi ngo ntibyakabaye mu gihe z'umwihariko G20 imwe rero igura amadolari atageze ku 10. Mutamba aravuga ko abategetsi badakora ibyo bajejwe, ko ruswa ndetse no kutita ku bintu ari byo bituma rero abantu barakomeza kugenda barabura ubuzima bwabo. Bwana Patrick Maya yavugira guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaratangaje ko by'umwihariko itsinda rya guverinoma y'Kinshasa rigomba by'umwihariko kwifatanya ndetse no gufasha guverinoma ya Kivu ya ruguru kwita ku miryango y'abagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa. Gusa ibi byose ni byaje kugenda birashinzwa umuhari wa M23, mu gihe umuhari wakomeje kugenda uragaragaza ndetse urerekana neza yuko by'umwihariko ataruhari wigeze ugira muri biriya bikorwa cyangwa se mu bigendanye by'umwihariko no kuba waratumye habaho iriya sanganya. Ni mu gihe ubutegetsi bw'Kinshasa bwakomeje kugenda buragaragaza ndetse buranerekana neza yuko by'umwihariko butewe mu ngenge no kuba by'umwihariko harakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira nuko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko umuhari wa M23 kuba warafunze cyangwa se warugaye imihanda imwe n'imwe iva mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri za Minova muri teritwari ya Karehe ndetse n'ahandi yinjira muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ndetse no muri za Goma ndetse n'ahandi, ari imwe mu bintu bikomeza kugenda biratera impungenge ndetse biranatera umutima uhagaze, ibikomeje kugenda biratuma abatari bakeya bashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko ari akamaramaza. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko turategereje kumva inyishu y'umuhari wa M23, dore yuko by'umwihariko uyu muhari utigeze ugira icyo uvuga ku bigendanye n'iri sanganya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihugu ca Kenya harakomeza kugenda hibonekeza umwuka utari mwiza hagati y'abategetsi b'icyo gihugu, hagati ya perezida ndetse na vice perezida yiwe nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Hari bamwe rero batari umunwa mu kugaragaza ko uyu mutegetsi by'umwihariko ngo ni vice perezida akomeje kugenda aratakamba aranasaba, aho bimenyesha makuru byatanguye kugenda byandika biti, muvandimwe ndakwinginze mbabarira uyakore vice perezida, asaba imbabazi perezida wa Kenya nk'uko biriko biragaragara cyangwa se nk'uko biriko biratangazwa.
Visi Perezida wa Kenya by'umwihariko Rigathi Gachagua ubu ngubu ugeramiwe no kweguzwa n'inteko ishinga amategeko yarasabye imbabazi shebuja Perezida William Ruto. Uyu Visi Perezida yarasabye imbabazi mu cyumweru ku cyumweru y'ingenga avuga ko niba hari ikosa yamukoreye by'umwihariko yomubabarira akamuha andi mahirwe yo gukorera abanyakenya. Ubwo yari mu rusengero rw'ahitwa Karena rero mu mujyi wa Nairobi, uyu yaragize ati ndashaka gusaba umuvandimwe wanjye Perezida William Ruto rero ko niba hari uburyo rero ubwo ari bwo bwose naba naramukoshereje mu kazi kose, ndakwinginze fungura umutima wawe ubashe kuba wumbabarira. Uyu mutegetsi ntiyagarukiye aho ngaho, by'umwihariko yongeyeho ati niba umugore wanjye Dorcas Rigathi rero yaragukoreshereje mu buryo ubwo ari bwo bwose, fungura umutima wawe umubabarire. Uyu mugabo yarasabye by'umwihariko kandi imbabazi abagize inteko ishinga amategeko ndetse na rubanda rusanzwe rwaba rwifuza ko yeguzwa ku mirimo yiwe. Abadepite bo mu ruhande rwa William Ruto nibo rero batanze ingingo isaba kweguza Visi Perezida nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Kwa gatanu abaturage ba Kenya bahawe rero umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo ku yeguzwa rya Visi Perezida ushinzwa na bamwe rero mu badepite ibirego byo kwiba rero umutungo wa leta ndetse no guhembera ivangura. Mu nyuma y'igikorwa cyo kwa gatanu, leta yaravuze ko abagera kuri 45% bashyigikiye ko rero uyu mutegetsi yeguzwa, ariko ahatandukanye mu gihugu hatangiwe rero ibitekerezo hari benshi bagaragaje ko bifuza yuko by'umwihariko ndetse na Perezida Ruto bombi beguzwa. Uyu mutegetsi yahakanye ibyo ashinjwa kandi yashyizeho by'umwihariko itsinda ry'abanyamategeko ngo bagaragaze mu nkiko ko ari umwere. Gusa ku cyumweru yagize ati ku banyakenya bose mu kazi dukora hose mu gihugu, niba hari ikintu icyo ari cyo cyose twakoze cyangwa se twavuze by'umwihariko ubona kidakwiye rero ubona kitakwihanganirwa, ndakwinginze umbabarire. Ubushyamirane hagati y'uyu mutegetsi ndetse na Ruto bwagiye bwiyongera mu nyuma y'imyiyerekano ikomeye cyane yashegeshe Kenya rero hagati muri uyu mwaka. Uyu mutegetsi yahakanye ko yashinjijwe nabo ku ruhande rwa Kenya ko yagize uruhare mu gutegura ndetse no gutera inkunga iyo myiyamamazo yasabaga Perezida Ruto kweguza nk'uko biriko biratangazwa. Ibi rero kandi birakomeza kugenda byibaza aho igihugu cya Kenya cyaba kiriko kiragana cyangwa cyaba kiriko cyerekeza, ariko nanjye ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muhereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, haba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Mwese turabahaye ikaze, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.